Lapen nalong so por pen pila batang jalan itu putot kan tulang. Lasi nona por nang tuapan puhoi pak pen archoik lo. Lasi alang tuapan lang se hirjumi padoik nang lasi putot alang tuapan metang hoi lang tamji. Going to listen or be able to experience a musical sensation from the vibrant artist, and he is none other than Arnikeme. One, two, three, go! Yeah! Yeah, go! Langsung budi bultare goya gajah pejati jolo goyo dari rumahnya goyo gajah pejati good budi ayo video laga body woi kamera tuh ya Pak di sini